Nkuko mubimenyereye iyi ni The Voice Live, uyu ni umwanya rogo yacu nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye Iri Defense. Reka mbere na mbere nshimire wowe wakanze subscribe, ariko nawe utarakanda subscribe nagira ngo nkubutse ko uyu ari wo mwanya mwiza kugira ngo ukande subscribe, kuko inkunga yawe natwe turayikeneye. Hanyuma uyu munsi turibuze kuvuga ku makipe abiri na ya hano mu Rwanda. Turibuze kuvuga ku ikipe ya Kiyovu Sport ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Reka tuvunagure tuvuge kuri Mvukiyehe Juvenal wangiwe kwinjira mu nteko rusange ya Kiyovu Sport. Turaza gukomereza none kuri Nkurunziza David watorewe kuyobora Kiyovu Sport. Turaza gusoheza none kuri Rayon Sport yatandukanye n'abakinnyi bayo batanu. Nimujye kuri The Voice Live na hamukanya. Mvukiyehe Juvenal yangiwe kwinjira mu nteko rusange ya Kiyovu Sport. Mvukiyehe Juvenal wahoze ari perezida wa Kiyovu Sport yangiwe kwinjira ahari kubera inama y'inteko rusange idasanzwe y'iki kipe yitezwe gutorerwamo ubuyobozi bushya. Mvukiyehe Juvenal wari uvuye mu nteko rusange ya Ferwafa yabaye mu masaha y'igitondo yahise yerekeza i Remera ahari hateganyirijwe inteko rusange ya Kiyovu Sport idasanzwe. Uyu mugabo wayiyoboye hagati y'ibihumbi 2020 kugeza 2023 yageze i Remera mu masaha ya saa 8 yari yateganyijwe ko inama itangira, ariko yangirwa kwinjira mu cyumba cyari kirimo abanyamuryango ba Kiyovu Sport. Mvukiyehe Juvenal amaze kugera kuri hoteli yari irimo kuberamo inama, yasanze abari bashinzwe umutekano ku muryango bamaze kubwirwa ko atemerewe kwinjira muri iyo nama. Nubwo inama yari itaratangira, ariko icyumba cyari kirimo abanyamuryango buzuzaga ibyangombwa mbere y'uko inama itangira. Ntabwo ari we wenyine gusa, kuko hari n'abandi bantu bavugaga ko bangiwe kwinjira bijujuta bavuga ko ikipe itazahinduka ariko izarangira. Mbere y'uko inama nyirizina itangira habanje kuba inama yahuje abantu bamwe barimo Mbonyumuvunyi Karim wari perezida w'agateganyo ndetse na David Nkurunziza bitezweho ko agirwa perezida. Reka dukomereza none kuri Nkurunziza David watorewe kuyobora Kiyovu Sport. Ni kuri iki cyumweru nk'uko byari byitezwe, Nkurunziza David yatorewe kuba perezida wa Kiyovu Sport mu nama y'inteko rusange idasanzwe yabereye i Remera mu mujyi wa Kigali igitangira saa 9:50. Uyu mugabo wari umaze igihe kinini ari kuba hafi y'iyi kipe ya Kiyovu Sport mu bikorwa bitandukanye birimo n'ahakenewe ubushobozi bw'amafaranga, wanayifashije kuba ubu ifite ibiro ikoreramo, akaba azayobora mu gihe kingana n'imyaka 3. Kuri uyu mwanya yarahanganye n'uwitwa Hakizimana Ali. Gusa Nkurunziza David perezida mushya wa Kiyovu Sport niwe waje gutsinda aya matora. Naho ku mwanya wa vice perezida wa mbere hatowe Karangwa Joseph wari usanzwe ayobora inama y'ubutegetsi, mu gihe vice perezida wa kabiri yabaye Mbarushimana Ali. Bivugwa ko nawe afite ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga ndetse akaba anafasha ikipe muri rusange. Umunyamabanga wa Kiyovu Sport yakomeje kuba Karangwa Janine, umunyamategeko akomeza kuba Metere Mugabe Fidel, naho umucungamutungo akomeza kuba Makuta Robert cyangwa se Robert. Mbere y'uko aya matora aba, ariko iyi nteko rusange yari iteganyijwe gutangira saa 8 zuzuye, itangira saa 9:50. Abanyamuryango babanje gusaba Mbonyumuvunyi Karim wari perezida wa Muhire Jean Claude wari vice perezida ko begura hakaza amaraso mashya. Akaba ari nako byagenze
baregura. Kiyovu Sport yari imaze igihe mu bibazo by'ubuyobozi budahamye, aho kuva Mvukiyehe Juvenal yatangiraga ibintu kwegura agaruka muri Nzeri umwaka wa 2022, ariko noneho akagenda burundu mu mpeshyi ya 2023. yakurikiwe na Ndorimana François Regis uzwi ku izina rya Generali, nawe waguye muri Mutarama 2024 agasimburwa na Mbonyumuvunyi Karim wari uyoboye kugeza ubu. Ibi bibazo byajyanaga n'ubundi n'iby'ubukungu butari buyoroheye, aho kugeza ubu ifite ideni rya miliyoni 56 z'amafaranga y'u Rwanda igomba kwishyura abakinnyi bayo yatandukanye nabo mu buryo budakurikije amategeko. Reka mbabwire ko tugiye gusoreza nanone kuri Rayon Sport yatandukanye n'abakinnyi bayo batanu. Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2023-2024 nta gikombe muri bibiri bikomeye ikipe ya Rayon Sport yahataniraga. Ikipe ya Rayon Sport yatangiye gutandukana na bamwe mu bakinnyi yakoreshaga muri uyu mwaka w'imikino. Mu bakinnyi batandukanye na Rayon Sport ku ikubitiro harimo umunyezamu Hategekimana Bonheur, hakazamo umurundi Emmanuel Mvuyekure, ba rutahizamu babiri Arsene Kamara Agogo, Paul Aaron Gomis ndetse n'umunyamaroke Youssef. Umunyezamu Hategekimana Bonheur wasezewe na Rayon Sport ayikiniye imyaka 2 kuko yageze muri iyi kipe mu mpeshyi ya 2022. Uyu Bonheur Hategekimana ni umwe mu bakinnyi bagiriye ibihe byiza mu ikipe ya Rayon Sport kuko muri iyi myaka 2 ayikiniye yatwaranye na Rayon Sport igikombe cy'amahoro cya 2023, atwara igikombe cya Super Cup cya 2023, ajyana na Rayon Sport mu mikino nyafurika by'umwihariko CAF Confederation Cup, ndetse bimuhesha guhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Nubwo yagiriyemo ibihe byiza, Bonheur yagiye arangwaho n'imyitwarire itari myiza irimo no gushwana n'abatoza barimo Yamen Zerifane. Nanone reka tuze komeza kuri Youssef, numwe nanone mu bakinnyi bari bitezweho byinshi muri uno mwaka w'imikino. Umunyamaroke Youssef yageze mu ikipe ya Rayon Sport mu mwaka wa 2020 n'umwe atijwe na Raja Casablanca yiwabo mu gihe cy'umwaka umwe. Nyuma yaho yongeye gusubira iwabo, gusa mu mwaka wa 2022 yongera kugaruka mu ikipe ya Rayon Sport asinyishwa imyaka 2 igera mu mwaka wa 2024. Uyu Youssef ntiyagiriye ibihe byiza muri Rayon Sport kuko yagiye ahura n'ibibazo by'imvune ndetse n'imyitwarire mibi yatumye anahagarikwa n'ubuyobozi. Nanone uwo tuzi ku izina rya Paul Aaron Gomis ni rutahizamu udatinze cyane muri ikipe kuko yayisesekayemo muri Mutarama uyu mwaka. Aza yitezweho ibitangaza cyane kuko yaje agomba gutanga ibirenze ibyo Musa Esen wari umaze kugenda ndetse na Charles Mbale batangaga. Gusa birangira iyi kipe ikunzwe kurusha izindi mu Rwanda itamubonyemo umusaruro yari imwitezeho, bituma anakoreshwa gake cyane mu marushanwa yose Rayon Sport yitabiriye. Reka nanone tuvuge kuri Arsene Kamara Agogo ubwo yasinyaga muri Rayon Sport. Arsene Kamara Agogo nawe watandukanye na Rayon Sport yabaye umwe mu bakinnyi batengushye ikipe cyane ya Rayon Sport bitewe n'umusaruro, kuko kuva yagera muri Rayon Sport tariki ya 12 Nyakanga umwaka wa 2023 agatangirana nayo umwaka w'imikino nta kintu na kimwe yigeze akora kuko yagaragaje urwego ruri hasi, bituma abandi batoza bakurikiye Zerifani na Wade batamuha umwanya wo
gukina. Turaza gusoza kuri Emmanuel Mvuyekure nawe yatandukanye na Rayon Sport mbere yuko uyu mwaka w'imikino utangira. Iyi kipe yagiye ishaka abandi bakinyi baza kuyifasha hagati mu kibuga, ijya mu gihugu cy'u Burundi ikurayo abandi babiri barimo Musa Majaliwa ndetse na Mvuyekure Emmanuel wasezerewe nyuma yuko amasezerano ye yararangiye, gusa akaba atarakunze kubona umwanya wo kubanza mu kibuga. Nyuma yo gusoza umwaka w'imikino wa 2023 2024 nta gikombe muri bibiri bikomeye ikipe ya Rayon Sport yahataniraga, yahise ifata umwanzuro wo gutandukana ndetse no gusezera bamwe mu bakinyi bari basoje amasezerano ndetse n'abandi bakinyi batari bafite umusaruro mwiza kugira ngo batangire kongeramo abandi bakinyi bazayifasha muri uyu mwaka w'imikino 2024 2025 nk'uko umuyobozi w'ikipe Uwayezu Jean Fidel aheruka kubitangaza. Reka mbabwire yuko ari aha dusubikiye ibiganiro byacu nakagaruka. Mbere ya byose ndakwibutsa gukanda subscribe, wowe utarakanda subscribe kandi ibi tubagezaho umunsi ku wundi. Niba warabikunze ndagira ngo nkubwire ngo ukande like, ikindi nanone unyarukire fo muri commentaire utwandikire uko wumva ibintu byifashe. Ndabashimiye cyane, mwari kumwe nanjye Iri Defense.